Kami tundong muna siang pasaribu nama ulawan postur kami dia muna sa luhut na asora muna maniro kami dalam mandong ni kami mangulahon akaulahon maning tapatubay bukan sa tikiyon so kami ba sasana bilang saluta muna bunga tubuh kami na adong diutator so kami masak kami madongan monyate basa minasa pinopana Asiniukan tolong dirohan di bata ama roh pasal kedua dia memadongan kita saru amin pasatami ma udah sungguh Asa idon kadua-dua secur na mula-mula secur apa-apa. Baik naman pada mula-mula itu. Mama, mengalami kamu bukan mulai-mulai. Baru lamang maju bukan sobai. Sama sobai kami dulu ngelihat na lulun lubun matu sahal itu.
Pinabalukula dahil di mabawa na madongan Mula di matidur di naman po kami mengtakas kami muna suhu kami marbuah-buah atong alani kami kiatong pertanggiang mata di batang ima di ulot pa di bagas at tikyon ima di na panakoko saring-saring yung puntay kita durihin na marlapis dua tumartit tangyang nami ito mata di batang marlapis madi hamuna tujulan dari yon hagabeong lasana Rok maribur ma tujulan yaron akatinopar tupahon ni amata di bata tuhamuna saluhukna pona suhukna atong alani ibagaya sa tikyon dohonom namin ma songok padok ni na tua-tua tanon yun ang gajang hatubuan ni haus martuli tu dia hamuna bona hasudok namin mga tujulan niya rin dapok ma dalam mingulu dohot umur na gajang nadongan oleh hasudok di hamuna pada nami alang ngaridik kami di son
Ihamuna saluhuna bonani suhu nami Tumsumoni tenak kaningan ena nomor ludu Ima gati ni borastir Asara orang lain masuk padok ina tua-tua Terima koki bahur-bahur pasalongan Terima tongtong di Lujuma na akta samada Maju Si orang-orang mana aja kami pasatan mempertikin hukum dari masalah horas dia muna atau maktibunan siya naman tali mataman kalau muna balos na tinasa muna tuhami digagasan sikyon ima do lorong nami at do maktibu Ima dulu alay anong dung situl kita digagasan sikyon unang putar mula kamu anon dun sayang lota dapat juga dong ada dua putih ini masih gak duti anon dun sayang lota sebagai disitu pasahat bahita apa doa tubuh ini maju bawa nami tuhan doa tubuh nami doa modal Daya bicara horas abang permisi kami mereka bunga aman musik nama sisi udah kata nama doa tadi batak. Dia tujuan dari orang kita bagian dari keabahan. Ini sebelum kami dia mula doa tubuhan atau berada. Tinau ay tiyo binatu kaluhatan. Bagdabang mga godang sa tiyo-tiyo. Nas baru mo mga tuwa sa harap. Tadi banyak kami dan muka masih banyak aku masih banyak banyak. Jangan, tunggu lagi anak-anak baru. Kalau nabi silakan.
araw ng sulay na nagpaade wala pinangsalan ng kuraon muna may naon kung walang kalsada na umay ka sa luna ulang ka mga sulay sa kanya mo na kanilang klaso pwede wala din lahi hindi mo maakang namin tulog lahi para magpagpagpag namin ng kura makalaman para namin mo makakalaman ang namin silaga magpahan ng kuraon niya wala kaya kumiwan ang mapalitan Mas madiaw sa luhod na si Raja ni Lula namin. oh semakin tulang Ang pagkastutunan, Raja ni Lula, o manuang ari na huli, ari na ringgan, pangalapokot hasu, diamu hula-hula namin, sonsoni ang diami pagkailaman muna. Ang pagkastutu, napapayuntilun, o puta ng kamanakwa turun ron na libo. Ang giat mabitu ang si Raja ni Lula, basa matay bata, ibasaha masa luhut na nata sa kami, ibatulis na sa luhut na nuay, at sa luhut na nuay natabik kiri, boy na nakatwa rin luhut, boy lahut sa luhut na yun. Siya na ang pagkailangan muna. Alatombo, akala din lula, siya luhut to, bahagi itong mamangilutuan muna, at itong pagkakamuhan na ito na ilutuan. Yan ko pagkailangan muna tutorok kami sa luhut na. Aleworo sama pino ang betul na kalulaw bahay pino ay matanyang mata-matay mata say dapo akan nayuluan dito kanijarang di masukang solusayan niya sa nyata namin tuwamu na usaha kami tubogo ni alaman na warapan na manujualan di masukang hata sa saat namin tuwamu na sila dilulan namin Tulangnya Rio Jepang nangyarahan kapag nasa ilulang mga normal kanya namin tuwa ka kamata naman tuwa ibata nalawin ka mo akapagdalawin namin sige po imamira siya yung Raja Lula, atong resoni na yung tuwa muna sa lulo namin, kakasapay lor namin tuwa muna. Leka mo madamay waktu kita, hasta pangilo na yung titilitan yung luto. Atong resoni, tuwa muna yung siya yung hasta leka mo madori amin na yung huwag ang ula-ulay. Wala naman dia mau pag-usip namin ang pasatabungan ng ulat sakit begitu margula mana ulit ka natin di Raja dulu dari salut ng kaparan dito ang pagkasabi wag dito ba ang jo akapagalaman na asa dia ang kasong dalan namin maglagyan ng taribata sa taong itangya ko ng tulunan ng yung pagkakalo nito asa dapat ka dulu ang juga ko dalan yan na matabtabay yan ka atong sosoni na kakyo di pasarian para rin namin Totok kita mga kabaru, marunong nga naman mga rititan noon, ang terneksiro kita ha. Mas roman noon Raja Lula ta, mantabang siya lang inang parawan rano. Tapos ni para buwan namin tuwa mo Raja Lula namin. Ako sa mga may tuwa mo parusin namin, ang hirap kamu tuwa mo nagkin mula-mula, nagkamu tuwa mo yung godang hiliatin. At ang hiliatin yan, medyo may sambil masyado kung paano Lula namin yung Raja Lula namin sa lubungan. So ni medyo Panginoon namin ito ang mupromosi namin. Maraming Thank you.
Tujuh olo puluk wala demak wala tuke para tijon ipe na boy doang karpa tu pahami para makare batama salu na masih tadi ima jo kawan hata nami tu amusi raja lugar nami salu dok na tua ni hu ni daka kadek dek na ibengering binaroha mu raja ni mangguru nami magbuan ka siwa muna marbunga-bunga tangan nami buhut martamak kebeng di sana niat ka mang raja ni mangguru matangian mahami ke mata nama tua dia bata anggia to kaan nang manghito selang kita baik hatta marihamuna dalam ni pas-pasuna amin jadi raja yang baru nang ro mahami dinaraho manabi amang permusit nami nang ro mahami manabi guru nami baik mamang musnah bagus